Prejšnja generacija, torej 5. generacija Corse, se pravi Corsa E, je bila enoprostorec. Ne, nismo si mi izmislili te provokacije, gre za izjavo z tiskovne konference, zapisali smo si v naše zapiske, ker se nam je zdelo tako zelo posebna, tako zelo nenavadna. Ampak ozadje je tehnično, zelo tehtno, počakajte do konca prispevka. Corsina zgodba se je začela leta 1982 s Corso z oznako A. Bili so to neki povsem drugačni časi radijskih kasetofonov. No, jaz sem bil takrat še mulc in sem po šoli redno obiskoval avtomobilske salone in upal, da mi bo kak trgovec podaril kak takšen prospekt. Doma sem jih zbiral in podatke v njih sem znal praktično na pamet. No, od takrat se je marsikaj spremenilo, internet nas je razvadil. Takšni prospekti danes praktično nimajo nobene veljave več. Predvsem pa so nas razvadili avtomobilski inženirji. Namreč avtomobili so izredno napredovali in en primer, kaj se je v tem času spremenilo, so žarometi. Corsa iz leta 1982 je ponoči svetila z 72-vatno halogensko žarnico H4. Nova Corsa pa sveti s 17-vatnim LED reflektorjem, s katerim je nova Corsa od predhodne čistejša za gram ogljikovega dioksida na kilometer, samo na račun luči. Toda okoljska primernost je pri vsem tem še najmanj pomembna. Bistveno je, da ves čas sveti z največjo močjo, kot jo dana situacija dopušča. Corsin 4-slojni matrični žaromet namreč ves čas sveti z vsemi diodami, razen s tistimi, ki bi utegnile zaslepiti nasproti vozeče avte, in s tem ima Corsa ta hip najbolj napredne žaromete v svojem razredu. Pa si poglejmo ta žaromet od blizu. We used a module which combines the low beam and the high beam in one system. On this upper area you have the LEDs for the low beam. They give you the light distribution directly in front of the car and also the cutoff line. And when we move around, you have the LEDs for the high beam, which generates you the segments above the cutoff line, which clears out the upcoming traffic and gives you the full high beam width when there's no traffic in front of you. Druga bistvena izboljšava nove Corse je nizka masa in odlična aerodinamika. Količnik zračnega upora je 0,29, kar se mase tiče pa govorimo o olajšanju za več kot 100 kg, torej maso osnovne različice pod 1000 kg. Motori so tudi lažji, na voljo je sicer tudi dizel, a ključnega pomena sta dva bencinska turbo trivaljnika. 1,2 litrski s 55 kW ter GSI s 100 kW moči in kar 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. No, nižja masa je hkrati neposredno povezana z značilnostmi, ki izhajajo iz Oplovega porekla. No, Opel je vedno bil nemški. No, seveda tudi ameriški, pa danes je francoski, pa pravkar je postal tudi italijanski in malo spet ameriški. In skozi razburkane vode današnjega avtomobilskega posla vso to pisano druščino vodi Portugalec. A kako Opel danes ohranja svojo nemškost? No, z volanom. Pa seveda tukaj ne govorimo o obliki tiste krožnice, ki jo vozniki med vožnjo držimo v rokah. We have spent a lot of time to make it autobahn proof. So that's not only straight line driving, but it's also that the car always behaves safe and stable when you do lane change maneuvers, sudden lane change maneuvers or brake maneuvers. The outgoing model was a little bit nervous, especially on the autobahn. Yeah? So you had very small steering inputs and the car was reacting very quick. Now you need a little bit more steering input to get the same reaction, but the car feels much firmer and easier to drive on the highway. In potem smo z novo Corso zapustili Jadransko magistralo in jo preizkusili na ovinkih nad Šibenikom. Prav ovinkom je Tomas Vanke svojo ekipo inženirjev namenil še posebej veliko raziskovalnih ur. In the old car, the electric motor for the steering was located at the column. So it was a quite high mass, highly located. So we moved it down to the steering rack. This has several advantages. We could reduce the mass of the intermediate shaft between the column and the rack. But also we could have reduced the mass of the crosscar beam where the column is attached to. Yeah, and by doing so, the whole mass of the total system was going down, which is good for the driving dynamics.
In zdaj seveda o obljubljeni enoprostorski Corsi, Corsi E. Kaj so s to enoprostorsko obliko, mislim? No, predvsem dejstvo, da je vetrobransko steklo razpotegnjeno precej daleč naprej v nos vozila, predvsem tako, da se poravna celo s kolesi. Predvsem pa je za Opel iz teh časov značilno, da ima izredno dolge previse. Zakaj? When you have a new legal requirement like pedestrian protection, yeah, you have at the beginning not the experience. You do a lot of research and development work, yeah, but you cannot be completely sure and you do not have this experience. So that's why, for example, for the lower leg, we made a soft face that brought in the older car the front overhang much longer. That's why the stylists also in addition try to compensate that by putting the A-pillar forward. Nowadays, yeah, we are much smarter. So we can reduce again the front overhangs. So we have much shorter, 50 mm shorter front overhang. Pri Oplu torej pravijo, da nova Corsa ni več enoprostorec, ampak dvoprostorec, sestavljena iz motornega dela in pa kabine. O električni Corsi smo seveda govorili že v našem poročilu s premiere. V ogled pa vam zdaj ponujamo tudi najbolj nemškega Opla ta hip, prenovljeno Astro, ki nas je resnično tehnično navdušila. In seveda, Opel praznuje. Koliko let?